Baiklah dair kilele terkindit. Maya te maya tang waham talut. Labian. Kublai Sibon perlok ya kejing don ringkat jung pi menta bat la syai bat hakano kano kasngi bat syadu ka bopoy bat syadu bopoy jong kalak ka milian mo te pila don ringkat te kublai sibon perlok mentangin sedang no ya ka wei pat ka video hakaba ini i perlok sungai la dap up menta dengan kiu no hakani ka baik ke jong i. Let's go. Woo! Bye. Ha. Whoa, so many tourists. Yeah, bye-bye, boy. Bye. Bye, 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 bye. Woo, bye mo. Ha. Te paralok menta ngalapoy happen usla te ngamot ban late show no ya I actress iba Fabriu te sapay chibit I actress iuita nganget pia itu ya ita actress namar day actress iba Fabriu ba namar I ladon kaway ka music video ka pau ba ka bay lada pat ak te sapay chibit paralok I actress iuita kublai sibon sedang penusla kublai sibon perlok menta sa sisin biang nga pedang sngobha ya pisya kani kasla kendau te kublai sibon nga don menta ringkat bat ini I actress iba Fabriu ba I bolong ro I way na ki actress bala pau ba menta sini sa tain riwar jongi bat menta pila ban itu I bat menta pe ide itu say hi Hi. biang em te to kublai sibon perlok menta nga pedang sngobha ya pisya kani ka channel ka jonga te harengkat ke jing don lang bat ite I actress te ha keju kapor nga don ya kanika kamera menta bangamut bantes ban la no ka way ka photo shoot ne ki short video na ka banta jong I actress model I bangala yalam khenang ha kanika kapor menta te shwa bangin sedang ya kanika photo shoot tinga kwa be ite actress be in pen itu shwa ya de pikir tengkum no Nakateng man anjing dengan Nah. cakok sedam. Teng ngasa penuslam kor. Katai. Tang kata te to perlok ilapen itu kublai sibon te lasai odon na pedeng jong pi mo kiba itnat ya nak benta ite I actress ru snobha ban like ban share ne odon na pedeng jong pi bakwa ban khot ban ak ha ka music video saong ye namar ide actress iba style hadu kata-kata te ladain ak ma iti kena baik like kentakan poi million view aru de na kata kadau ngakot kenang I ban penlong model hakani kasngi mentamo namar ba ngayo I ba I long iba style long ila ban kring sibun kinong page sibun ki viva la banong te la se yodon na pedeng jong pi rumo pi tena di isa tek sa Instagram sa pan nomor phone jong ini reply baik chat ibala read ba imju ka ha yo no ngaro marsin tek marsin reply tambah nomor phone jong I tengah 4 yo ra adu mentaru tip I nem I sibit dal ada shoot ya kan pinai nomor phone em nga sibit pinai sisya pe yo pikain dor yo pikain spot ka sidak tel akut artat ngabaduk tang mi yo pisara namar I actress iba Fabriu hikum ne te mo te lada kino ki sinrang kiba itena dia I lada kiyo si Shalong kumba ra ya ka share World Cup teh dayam teh kita kibara ya ka share World Cup kita iba don pok si Sha te lada yo iru te pe perlok ka view kalong ka pe itena hadu kata-kata kajaka kalong ka pe itena hadu kata-kata baik kati ka GCB ha ka GCB ru kawan ban shot akan kapor kawan ban pe kai akan kajaka te gitu kibriuru kaya don ba sibun namar ka jaka kalong ka ba itnat te la da fikwa bangan bu ya ka location jong ka ka jaka sungobha da ay ki comments ki jong fi mo te ngin sedang no menta ya ban shoot ya ka
sedang no ban shoot ya kan ka shot video ne kita ke photo shoot bagi ong mah. Hey cameraman, come. Kane ka lens, kane ka white lens. Ini kene ki fit lens. Hah? Aku pakai dai kan ke kamera ngan sedang bershoot mata nangar ngampat shoot sino ro dengan sedang persan ne tela tapi internet ya ki quality ne ya ki jinglong jong ka kamera ka bapi internet ya ki video ke saong yang ka do ka babi hi ngan sawan shoot yu fi di tangkata hi sampai chibit ya kan kanong kumlo ya ni quality betul ngamia thu ramo ka dai ka kamera ayu ro company ayu model ayu ro Dang ba, kung baki ong only legend will understand mo. Yun. Kampat darem dah adu kata-kata. Ka doru ka dang ka subit ni. Tangan tes juga deh nomor ka lens ngampat ayo arban tit ka lens ka bakham das te kanero ka ba raksyu yo ini ki company ka kamera wah pejan ito mata ni das chua ka way ka photoshoot sepet pada pi internet te saong yune kador ka babiang mo ngan sawan anda pila ya tho ni da pila sawai bade ne hagano ka jing khawai ne hagano ka por ba pi la safety ka jakaret ngan be ji way are like menta pek sakit quality jong ka video mah pek ladapi ayo ladapi internet ya ka quality jong ka kamera te pila bandong sa phone yang lani sa aiki comment sa jong pingan sa jubab mga mo kato ade khain oh internet am kawe namar bala internet lupa gi aktris ini model liway nama lade lus bala style lupa tak daw ai bas balat ai rukom action ro te perlok kajing internet ini aktris pek itu ya kumba pi yo hakata kadur ilong kum tohi dapi pek haper thairu ilong kum tohi mju kelar mju pare pek lada irki lele torkindit
video mo. Mata Bayad ke? Iya, bye-bye. Style. Sulong kaway bam use gimbal rata. Dede ba use gimbal long kakam internet siyo. Te kadaw ko long bangam use gimbal nga test siwa ka hadu kan no nga win kani ka ketijo nga. Nakata kadaw nga claim use the gimbal. Next ngan sa biang ya ini model te ngan sa use gimbal hangta te long ba ay mulo ay siap ay indek tak ngai. De kumno aktres apa pipet jela de pi kumno labiang am. Itanan. Hai, nabiya. Dah. Te kuplay sibun perlok mentang ngil adep namar ngisut tang kendiat he namar ngisut tes sky ya ganega kamera ngisut tes sky ya iwan ai. Ban shoot. Ban shoot ya ganega kamera mo. Te perlok lada pi internet ai ki comments jong pi sa like but share ya kanega video kapaya day but kanega channel ka jonga kabanga ai kerteng pasan syutia sungoba like but share subscribe kumjuro na I actress one ai ngakwa ba in ai si kentin Argentin hik
Labiang. Tito iladep ay, yung labiang. Iklap mau labiang, yung labiang. Tito kublay siwon perlog. Tito ilar kayo menta te ngin late no sisinong naman ladep te pilap tangan nem. Oke lah. Latangan, late bam no. Tito ini aktris mentai ong bay latangan te ngaru ngala. Kumta lah sedang pak uwi mo sikupo te tak kublay sibun. Ngin saya kenduk, ngin saya continue biang pat. Bye. Aku kum tanga ong bye, re bye perlok ngadang klet ya kita gitar. Mata namar ngahaban lek sim suai ki. Nga ino stay ya kalen sejonga bet ya kane ke kamera jonga. Dito perlok kublay sa sisin pat mentangan pen itu no ya pi harangkat bat ini aktris ila adai iba pau bahasa ni setangwar jongi namar ila akbat u aktor utau dai u aktor sam wala pau bah ka film datalun te ngaru mentang aku aban aksam ya lade gelong usam jong iwan ai te ngang dok musam to up hei wanai maya sakhet oi apa maya tang waham talut kata kekentin ba usam ula te kata kopor bapi syuting bad usam ula nem kumta udah talut baik usam usam tu udah talut baik latip hi te hak ba yadai bat kane kasngi ka bamenta te katnong indap da kajing ngau tenan perlok namar ngalayo ban penmi biang syapi akan ka vlog video jonga ha kane ka channel PSO kabamot pasan sutia official te ngalayo biang ban penmi ya kini vlog jonga ringkat kajing dan lang kejong pi ban subscribe ban like ban share te kamtam yai tai aktris te ngopha aktris ban share bha ya kane ka video ma lada ka internet oh lada kam internet ru share be thar dapat mentang ngila de ban shoot ngila de ban lakum tu te ngila ngin yakiu no hakane ka kali namar ka kane ka kali ru kala thai ban up yangi une driver la sok samthi apalat ban up uong katar kimpat ya dep shoot te perlok hublai sibun ngin saya kan 4 hakan next video datang badakan mau ban like ban share ban subscribe ya kane ka channel ka jonga mo te hublai sibun te itu aktris ru ila thai bha ila jan post app ka dur ka jong iru te namar mentakas ni namar ini le ba im ju make up ini im ju make up im ju make up em takadau namar ba im ju make up takadau i klem mayur i mut ongkom na duna kami app mo ka kulay sibun perlo bye ngin saya akan dopat next video kan mawa tikum no ingin ya shoot halom hawa te hasurok rong ya de ban shoot teng te kawe namar nya pek kano ka bakam biang kano ka bakam itenan namar pek ini jakaru ke itenat te ya kita iki kse London oke kse bilat pek namar kene surok kada pek pha hadu khandai pau kilometer nadu rane hadu tai thai te ban ya ta kiai da ka kejar lele te mentan kali aktris bila ready paham ready shoot nak kaweh ne oh lại internet ba tang ba kam susi te yo ka kam internet kane ga kamera jonga bangal vlog manta ban ya kane ka badon ne pla
few moments later. Te matang ila poe kani ka jakabam. Hakane ka bagi ang ka restoran mo. Kita kan utuh bos turu latngan ngaru latngan. Kamtam itu le latngan pala. Te pila order ke AP. No, I'm not order fried rice. Fried rice. Nga tengam itu rata fried rice ne. Fried luiru. Yun. Kena si order jala de mentara ka jaros ya. Tidak dari badan ja, ayo. Dari badan jadok lagi terkerwit beda jadok ay sang itu. Tak absibit mah sepen ilang itu. Kamping ini terus. Pupoy kaja ketar. Pupoy fried rice di ketar. Ang selembau. Ngaruh ngelak tengane nolak syun keren. Hindi ka dyan. Ano ba na kanto? Hah? Hindi ba nakadyan ang tuloy mo? Ngepanda jasa. Ang slim ka din. Pana tang daja teli. Bang em lay pana jayangan jatung siang. Yun. Ma em nani em jayang. Sejbam em jayang. A few moments later. Oh nih lah kedang. Te perlu mentang idang sudah ban bam ya. Kena gajing bam ke pen kedang ingin nama latangan pelan. Te peitole aktris melasu tang bania iri ong nama la kedang pelan. Pile la pen weslut mo mene. La bam syure mo. Lalalot palat ban order. Tuh. Ayo mo. Tuh. Te nang na ingin lech no. Lech no siyeng. Pipin lech no siyeng ngarungan lech no siyeng. Ha? Te ingin siya kandu upat hakan no kepor. Toh kepor kan sebatay mo. Dala don biang kano ka shooting dengan sakot biang ya pi. Namar di beda ban action lay TikTok. Aktris Bollywood bu Syadin, aktris Bollywood bu Syadin. Inilah dai aktris Reward rai. Te perlu mentangi one drop ya ini aktris ilapoy mentah ha kasnong jong i te ngilay puno ya i namar ketuka sin ngila dapat shoot kum to te ngakalet ban pet fi namar kani ka kif ngarai fi bet kani kabang ngakalet ban bam ne artli ka do ki wan bu ha ka vol te ngakalet ban bam te ngasupa song no kum ne te ban ai aktris intre namar ju bam do tak tahu kadur jong i kam ju mi kenyang re namar imju bam do su pip bet jeli bet kum kayit do. Te perlu mentah gin saya siap yang pat namar ni aktris ilapoy mentah bay aktris gin saya kedu pat hakaway kapor telas ngobunut hiru kata-kata namar i salej no nang ni mentah tengan sasa no mga marway te to nga kermen ba indal apoy siying sibit in sapon yang amo in ong ladap na em gitu kidur baya shoot menne namar ikwa ban post no po Instagram po Facebook te kaway ro nengkong ikwa ban post po status te ngatharay ki nong views ro kilakwa mo ban yo i namar kila ada bu status menne ong balik shoot ya kini ki le photo shoot ban ngamo te to khoblay sibon parlok sa nang subscribe ma phi sa nang page ma phi bat phi kwan em ban yo i bamanta aktris ilej no sala ka jong kaying tengarungan up mo ngandang record bet ya kanega video menta hadu be inda hair hadu shadow saying jong e bye mo aktris hey to khoblay to bye lesuk ta mo bye kandu mo to sa simpat tidur siat mo to
Bye.